one play in the real year. Now say the woman person we no sinchain. Okay, that's no problem. Near omba fan no. So no so beti na ye na dwuma yie na ntase beba mma mienu ne ntemo dia. Onu kwa na Ghana for here. Say na be ya sebio your legend. You be baby in the theater. Sebio ni ho beto no. Wo na man kan kire nana na eche nana betene nana kotu ana na se enkotu funu na. Wo be bremu no ana. Wo je wo kasa bi obeka ama be ma sebio obi abehu se ne papa we kan no eto asom. Won timi sorry try ran kasa me pese mu ko nganya ahia me na nya afamo. Yen kasasa. Wo because hwe yakotutu fi okura ye hu se wakum nipa kura sie no fi ho bia na nye ne wo fi ho no ye yo abi adela da bia wo fi ho but when the baby dance here nti ese wo ma ohene no wo kromu no o hu se bibia me ye o mi fi enie se na be ochina bi no bibi si wo fi ho a wo se omo si omo papa wo fi ho ana omo si omo nana wo fi ho nti be ye be ni dompe ana be ye ne ho niama na bia wo fi ho na wo di sie wo sie no bi sie adoje hwew na moaye na sese be ja ne trasa obi be sie ne funu won fie sanso a ade bone e ba kro no nti na ye wo space e ma nanamo a ye sie wo mo enti se bibi sa na ene ho kwan so betima ka se ene amunko na munkotu yanya ni sa the second wife or whatever or Bruni whatever when my agreement on so any sign here you don't know because I never say you want no among for bebre e wa ku different bimo e bia ni second wife and waka na ku masema kire no but one kan kire ni e bia ni first wife obu on so the first wife no nim eku a ni kunu wom e bia na the second wife nim wow enti asa busa penny no asa from me nyina atase so you wa hemfo kese organ ase all the koto om anima sebi ye be frem nyina na atase ukuno den o ka kire wo so wo a ye nyema no mi kuno say ni say wo so ukuno sida asamba no ka kire wo se wo a ye nyema no me de wan kan hwe an kire me okay and wa masumu wo say nti ye ne sen muna mo ye yeremo se peace basa oba mienu ntema peace bebe fie meda for mama akwa bamfamra eye Adepa TV eso medi no ede shodi ye nyina ye nim eye enra nsama na se rumors a ekoso efa eye cancer neutrals eso na ene ye ba bedi nkomo efa eye papa nsamo a ekoso ebi se ya chine wono so ba life se ye nchi mie na ne ye ba bon nkobo wususu se eye kansela ne nsamo a wode betu dwa no etwakwan mu anase entwakwan mu nkrofo se papa ye buni papa ne kasa bi ye kasa ye fa eboa ye ba ne kasa wo ka ye de no kware entwa yie ampa ono ankasa beso life akase efe bi no ohun se ne kasa no na entwa yie abusia se efensa waba ye ntie ne kasa ne kakra bi emra Mr. T ewa ha me ene no encheche enkomo enfaso na ye wie nso a ene ya me na wo kasa Daddy Lumba ebusu apani ane ya me na wo kasa de ye yi no ane sade America no ye yi no wo mo atu na de so sade ye ka no nti eno so ye beka ho asem kakra na ye wie a ya to aso enkomo ne so nti ma mentwa me ho emra sisie ye ba ye beto aso e de amamo morgue has permit and the right to go to registered cemeteries to be buried. Okay. So if anybody keeps their corpse in your place and you read the permit and is their resident, you need to call the attention of the authorities. It's also there in the law. Okay. Okay. I am trying to be very legal and medical. Sure. Not traditional. I get you. So because this nonsense that is going on, that is alleged, Lumba has been buried in his residence. Whoever did it. I still doubt because Lumba's body, that the face was covered, happened at Kumasi. Is that not it? Good. At what time did they stop viewing Lumba?
Oh, was around, is it 12 or 1 or whatever? Okay. Somewhere 12 or Okay. 1. When they took the body that they were going to bury the body, nobody saw where they brought the body. And it is. The people that were in charge of the burial were transition. Sure. Per the statement we saw. Okay. So if the body of Daddy Lumba is in the residence, the license of transition must be halted immediately. Why necessary a calling attention of the authority? The authorities are sleeping, so we're waking all the fools up. So you see what we're talking about? Okay. If truly, I still say it's alleged, if truly that the resident of Lumba, all the people living around are in danger, even those of them in the house are in danger, because, and if so, it means that transition was told that we are home burial. So it means that the body decomposition must be disinfected in a certain way. It means they are involved. Who gave the permit for home burial? Who gave the permit for the home burial? And then there's a police, a coach, gentleman now. Thank you. Because I have It's alleged. as a police team because what Kasa say, Lumba, you see no I want if you waste legon. It's as a police inviting now or licenses out. There are more things that are going to come. But if it is true that Lumba, as is alleged, has been buried in the house, I want to ask the Ghana boys in Accra that we shouldn't wait for the police. Let's move to the resident of Lumba. And I'm calling action now for the desecration of the land. Walk to the house with pickers. We're not fighting the human being. Enter the resident of Lumba. And let's find where the body has been buried. No. Me da for ma kwa ba BM and famra de TV so they are making no enne me say ampaya ebedwa ye besua de e wo fie ha sei it is offense a waba menua wa munim say Mr. T de why is kokromoti no san ho bopo abrabo ma enyeye e ba na advice pa de Nyankopon e de adom ene nyansa adom ebinum pa na papa e de da bia me kasa wanchi amen na e be ye me yese tweben na sua nyansa wanchi amben na obeden na wasua nyansa adebu a wobekasa wo men no e de Mr. T wa ha Mr. T akwaba Boko de. Oh so ayefe. Did I say? Da bia no asese musa. Ejuma no ne brofo no. Ejuma no brofo no nampa. Na ani die mu ye nyina ye nim eye enra kasra neutral nsam a ye course so ama enei ye te se aban apostifo ato nsafre no na asem no ekodua mu ma tim legal wife ene timodobroni na akoye bibia ho we sebe na ma eche no we su sese ema odobroni achidifo afia shwas na ga kra beka so no na ma eche no ene cancer neutral sababon tinsa nyo bia na ma ne che no na ne kasa ni na amposin ana se tosin ene ma ase empenifo se okose eye panic ama eye public no enumu ne ye de to nsa friend but in all no bibia to echa ba ene ye ba be di hu enkomo ebusia pani so ayetu no ah no so mi ya ta me ba mi hu za baba na ebusia pani yetimi to ebusia pani za oh yetimi to ebusia pani say 1 to 2 na me yi a yetimi 2 because some say o pese o de ye ne babusia no mo te betimi 2 na sa da che no e da asem kase bi betima ba ai be mu ntimi nso ano nti say 2 fi so na yan fo bi o betima ye adwuma no ye di na siso nti they are right say so mutu no na yan hwa counselor wususu se counselor nin samu aya woka no wakoye peni yesi peni su due mante nti ani die mu wo hwa counselor ne kasa wo beka wa bonten na ani sese kasa bi e so ka wakoye peni ne nka wususu se sen ene sese nka counselor etimi eka me da se me da wotiefo nyina se ba wa power kase we so am say who station akwa chire pa sana radio station TV station mobile phones ekota ye enam wiem ye ma ye nanamo ye wafase mu nyina no ena wiase na ye global ye kete it so o kasa e wo radio so ana TV so ana o phone ko na obi kasa kra eso hwe ye eso bu tekremamu ansa o de akasa
men tene wo tekrama no keke mfa nkasa ɛsɛ ubu tekrama mu ansana mebu me tekrama me sɛ sɛ kasa bi wɔ hɔ a yɛ fɛ no kasa koa ɛna me yɛ obi wɔ hɔ a sɛ me kasa bi wɔ hɔ a sɛ bio ɛyi egu no nsawan egu no but ontime ntete ɛwɔ public bi abɛn sɛ girl de bia na okeka on ho otete ne ho but already ya support na de dware but me de atwitwe ne ho but just o dware o but na ne ho so bibi wo wa twitwi o twitwi on peso bibi ho yeah sana kasa nso te yo kasa but me kasa kasa no nipa no kura wote o to say kasa we de amia na papa we ka wo ene kasa but me kasa no akoma wiase nyina nto ye pani a enye kasa bia e na obeka e wo bedwam mo ye kasa anyhow ba kwa se sisi ano mpanifo na sa na me ho no kanya sa ankanya ma bi wo hokra anka e ho hia koso ba beka wo radio so ba beka wo TV so sa tin legal wife no whatever am so mo mpanifo mo fie o mo fra hemfie nta denti na maamie no ampanifo nteme mfra wo mo ntrase anto o mo fo na mo ma obi ba nkoda ni baabi wo obi di share omo ma nkoda no nya na swindwe since ye papa yi ofi mu to say there's no single day papa we ni ho ato no adan ni pom mi nyina achow ikoto sre wo mo tebe mbiom na aka de pe okọ we media we metwi we wo so twi we one day so beja ho akosa tamu adentra mu nja bibia ma ne nda no mu nja papa we ni din koda wo baabi na omu ha papa ne ne kra mi sre wo mo omo papa ne din koda na mpanifo wo fie omo ma mpanifo no kwan na omo siesie omo biene na peace mbrefie na sana ni ama ekọ no omo ahwe yi a asem kase bi betuma be si ofie omo ntime so ano because se bi sama wo ho sama ti ase na papa nti sama wo ho a na wo hwe da de lumba de se dia nkrofo twe ne sra ni abasa wo media yi so ana o yale na ho nto no won se obia ne sana ne sama e play fa okay obo ne sama e quick obo ne sama no to ne boase na ba ya ade a opeso ye so bi se sama nti ase ana oboa sama ti ase wo enti no obi di obi ewu a osan no asan ko akire no asan ko chechire ne pa no ano sana be ne pa ne nteme en sore en ate wo enti misra busia no omumbo mo no ma obi ba okoda na ochina sei obia wo problem o ni fie we say bia ni ho problem ni mo bra sister she so bi nkan ni dia na o dia do apawa so a o ton obi kra dia sen lumba dia yi na so ma kata so wo yo obi fie sem na bia o ko bi fie sem a hwe yie na bia o dia kra e ba no e be sen lumba dia basana ya kasa no pamucho Ghana for mane mama nyina misremo ye nyina problem o ye fie na ye gya ye de na to ana ochina lumba yere sei ochina na lumba sei mo da na mo pe e wo papa ne nsem a up to now mo nya ye nti a mo kuta papa ne din mo sa misremo nyina mpanifo ana sebio ye papa ye brother me dem penasempa counselor oh okay na sorry to me penasempa oh wow I love that man na sebio no so ne kasa obeka ye no aka ne kakra because sebio we ye penia kasa bi mo ho a se wo ka ese so na me ka se obu takramamu ye men kasa trarasa o ye pani na mo fo bebetie no amo bebetie no obu akwa pese aminyi am pese me ti se papa we won
but ya se ne okonsuo no obo enyina waye bia ma ye nyina na ye stre nti so ko fom wo ba bia to me no me pampani fo nyina acho ye panchem because say ne kasa no said osika ba bonten be kasa ye Daddy Lumba baby yesie no wonu fie ese so you know ye wo kasa bi wo ho said ya wo ka no ese se wo fra ho ntoma wo ye pani kansla mi tie na nya ne ona misha nti at least yes although okoso public fear but in a way no mi hu ne sa wakoye pani ndie yes pani ndie edue mante nti pani ndie ese se wo niam bia etoto yie ma akolanso efia nti se yesua na bia mokasa ne bi wo ho a ni enyan wo mu se yampasa Daddy Lumba yesie no woni fia ekwan no so no ye wa mamla ni amane ye wo ho a ese se wo mo ye ehwo no won say more radio and TV presenters mo ka ho bi na man for me kasa wa radio so TV so anyhow no wow you bo wa asem na o de tune na nim no o ma asem no so pe ese wa straight no so no anya ho na ye ko ni say but what janitor be kan ya mabi mu kwa la show be hwa no no makonya problem esi bebre this is not the first thing first one esi wo Ghana ha say wo sebio papa no aye councilor say am bebre tie no mo for bebre penasa mo for tie no pa ba ko na me ka say ni okonso no so no bo hina wo sebio oye da no hu say ya say Daddy Lumba e woni fie that's another point. And nobody Daddy Lumba, one of my Bemabi, Accra High Court. I think also I still stand to be corrected. One bet two Nanumuti or Daddy Lumba Busia for her. One of the station Nibi and a hostino. Was he a scene when you fear Lumba fee? Okay. Now, yes, Lumba when you fear no. Lumba Busia for home and crying hene. I'm going ni. Ye nana ba akopɛ mekoto mpacho o makona nse akoka chen se oba no say na pese ye ma no ansa omo ye because nyembo ho a ye nye ne ne fo be ye no se ukọ ahemfie me di mi fie na bia mawu na me sie obi o mi fie a esese me san kọ ba bi kọje permission na enne se BBC na ebia yesi ehwe ade bi wo fie sesi a na ye ba betutu fie na ye be hu se yesie obi wa ha se beka se papa ko kum ne pa sie no wa ha o wo beka se hwe ye ko tutu fie okura ye hu se wa kum ne pa kura sie no fie ho ebia na nye ne wo fie ho no ye yo abi adira da bi e wo fie ho but when they be there dance here nti ese wo ma ohene no wo kromu no o hu se bibia mi ye o mi fie nie sana be ochina bi no BBC wo fie ho a we say omo si omo papa wo fie ho ana omo si omo nana wo fie ho nte be ye be ni dompe ana be ye ne ho niama na e bia wo fie ho na wo di sie wo sie ye no no bi si adoje hwe wow adentina sanka ye ya president ni mpanifom nyomu yanka be si omu nyomu omu fie omu fie efe omu fie no se bi kwa fie soso a obetima sie ni e wo fie ho but ekurase ane ekurokase mu enye the same wo enti se uye bibia ese ho se ahemfo e wo krom ho enti se okọ mo na ase de ko to mo anim se ndia ye pese ye ye nie okay ye be yi mpanifo na ya be gu nsa ana be yi mpanifo na ya be ya amamre ansa wasie nipa no cause ye ntufunu keke o usie funu enne no kotu a se o ya amamre ansa watufunu no sa na kwakosie nu no so ese o ya amamre oh wow yeah yes ye funu nsesi ye sentu dabi before bes you obi kwakotu sa funu no ti se ye gu nsa ya amamre ansa ye tu sa funu no ya amamre ene ye di tufunu sesi ano obi o betime sie no wa bia Accra ha wo pese odi no ko krom koye ko sie na
enye so ko tu funu ni nyina na ode ko ensa na obegu oh okay ensa na ba ko gu nsa wo bia se metro se mpadifo ya pese ya yi mu bobia mo yi na ye de mu ko ba bi foforo okay thank you sa na ye no ite bia area ni develop na bia mo pese o mo develop area o pese mo yi ya nanamu a ya sie wo mo no dada no ese mo ko gu nsa se nanamu ha na ye de mu ko ansa untimi sori keke enko bubu no se utufu no ya nya ne saa it is before be sie obi ofie no ese okọ nanamu na ase ansa ne ko bo mamane se nanam sremu se na budihye no pese ye no kwan wo ho ai kwan wo ho ana kwan ni ho kwan wo ho dia this ya nya say ase be mamu kwan na mo aye na se be ja ne trasa obi be sie ni funu wo ni fie esanso a ade bone e bakro no mo nti na ye wo space e ma nanamo a ye sie wo mo enti se bibi sa na ene ho kwan so betima ka se ene amunko na munko tu yanya ne saa nipa no wu ye no ono so ofrobi manso anse pro manso na betina ha na onsa nya obi keke o ye legend enti se bibi sa na se bio mo manya abotre ne fa nka ho asem kansla ne ebia benefo ne amuye mo anya ade ese wo de to wo mom ko sie no ese konde o mansa se ne amuye no mo tmabo na na amane ana mama ani atenka se mo ye bibi sei wo na mo anka nkire nana na eche nana betene nana kotu ana na se enkotu funu na mo be bremu no ana wo je wo kasa bia obeka ama be ma sebio obi abehu se ne papa we kan no eto asom won timi sorry try an kasa me pese mu ko nganya asiame na nya afamo yen kasasa match wasan ye penny mo fra nyina ti public also your public figures are for show nti obi betimi ajewa sometimes no mama ye kasa no ye mamo ye wo fa asem ye nanamo no omo nsua se na be ya dachi bi no se ni ho a o betima gina ya nemu ya bisa se ho na atetew na ye nsori keke na ye mpanifo ye kasa wo radio so anyhow ye ma no den ye de tetew mo na dachi ni ho betima be gina ya nemu timi sra mpanifo kansla no ye no aka na kakra ba me pamucho se ni okonso no boy nyina to mo fa nche no I hope say your president so the na be sim na be gathered timi da wase yes ya da se pa afensa you obi be say ya da se no wafutu ba ena ye nhwa abusu pani a ade na beba be ma ye beka se abusuan ye mpe abusuan pani owo esesi etu no na so ohene kwa yetu no ohene ngasa kwa yetu no na nya abusuan pani because nyina ne so mo se da de number mu nim ba bia wo sie no ane esu ni ban bia papa ye nti no mu tu na abusia pani tu aye tu ne obi be se menim za abusia no nka ho bi de me pesa won kira de na be ma obi be so be ka se ye tu abusia abusia pani won se ye wa de bi wo wiase a untimi nyi hu film da metima join ku metima film metima join association bia metima yi me ho film but busia de untimi nyi hu film busia mu da nti se position bi be da ho na ye de hye on sa anya se bia onim se wo mo ho nyina o e ya dum bi ana e bia nyame asoso na de amaw the men just say be onim ade asem busia ni nyina wo ye won abofra ho a o nyansa class pani o sure wo but e bia ye hwe mu no bibi na aba na ese be di enim ono no chese onim ade ase nyina na ba ni sen na since lombe wu ye se busia pani toto ni nyama yi a ankane ni esi ankansi o
nti papa oni ebinumu woma e ka wo media no so say wan toto ne ne maye no oni binumu ya adwen oh yeah nka sai na se sen koye no won say sebi your legend ofi mo no una oya busia penny Ruben na play between ne yere mienu no so aye no hu ade wonye omo ade no omo ma yeah oni ma mienu nyina wo ma Ruben na play between ma mienu no cause some ma mienu piece ba omo ntem a akanya me koso radio so TV so anka esi wow but Africa no it's like eya na ye disikachi ye di ahofachi na ye di say amamre oh we hu ofe ntimidi na chi oh we wo sika ani se won fa na nse for ma antoto nyama yi a woni be gu ase ono na ede ba ene wo me asem si na me se abusia penny we asem eda no so so na se wan hwe yi a daache no eda yende ebeba ne so enne bebi akodu no wo me hwe ni panim ansa no wabu na ten manye bebi ade na se da no fakoto ho ko bebi se de to on fan to ho a eyi to wo enti me to me no se busiafo no hwe na so mo se enne no one pray in the real year na say the omo person mo yi no sinchan na mo to okay that's no problem ne on be fa no so no so betimi aye na dwuma yie na ntase beba mma mienu ne ntemo de a onu kwa na Ghana fo hia se na be ya sebio the legend e banya be bi di ne tiato sebio ne ho beto no na se na niama e ne de me kra ya me fere oh yeah say legend bebre wu wo wiase Michael Jackson mun nyina ewuko na menye sure say na esi wo mu fie na ba ne sen na yankwan de wu ye de say wi na ma esisi ni nyina free busia penny wan toto ni nyama yi won so toto ni nyama yi a imma mienu no so me mienu nyina nsa de wa henfo kase akase okromu a from kotra henfo fie ahefo na momoto omofo na kasa kye mo se munim bibi say na pese ye di hye no na ntasem bra sa ma mienu no ntem untimi so ren kasa because of we say enko say me kwase no wow when my agreement on the first wife almost sign here do you know we abusia penny unnim tama e bia omo Germany tama odon no ye de no when my agreement your legend and the sign here. If I know any hobby. The second wife or whatever or Bruni whatever. When my agreement on also any sign here, you don't know. Because I never say you want no. I'm not for baby. I will different bimo. If I the second wife and I can't ne ku masema no. But one can't children is maybe I the first wife. Obu also and the first wife no nim eku ani kunu wom. Even the second wife with him. Wow, enti asa busa penny no, asa from me ni na atase. So, you want him for kase organ has it. All the koto mo anima. Sebi, the be frem nyina na atase. Ukuno. Then o ka kire wo so wa ya nyema no. Oh, mi kuro say ni say. Wo so ukuno. Sida asamba no ka kire wo say wo a ya nyema no. Me de wan kan hwe an kire me. Okay, and wa masumu wo say nti ya ne sen muna mo ye yere mo wo se peace basa oba mienu ne ntema peace bebe fie asumdwe wo ho nti ade ani media so ko abo adi se won se ye busiapen ne kodi bigina kodi ebi mu achi ana bi mu so anya wo mo de time who you say no baby I'm going to my the wrong place you know free na ye akwa say left free left free there I saw you neutral yeah much bo oni mu dia we din tokwa de be ba park so na say ball no asay no and I say oni match ni bi din so a just say mu wie ya obi a chiawo
obi a press no obi a chiao because what the match no come wo ntu ya busia pani a eso ya neutral e ma the two both no nyina nti kakra me wo mamo no okay Mr. T say kakra wo ma ye no ana ye da se pa na answer na ye beja wo be kom our number etuja ye pe entade bi ato a me number no de 0244 265 380 Abeka Abeka MP officer opposite Oba Bronzlia ni ope bia obenya ho be fe why but ya tete ni amaso nyama ya do ya tete ni amaso kra ya tete so hum ene papa so wa tete say bam mumbra ya tete so ni ope bia no be kwa sorry wedding engagement program bi ope ho atade be Oba Bronzlia obenya bi da mo ase. Okay, and everything Mr. T there no etwetwe nkomo no otontade ewo eyela pass e bia ye friend no Abeka Fadama Junction o de ubisa bo ama office wa ewo Fadama Junction a one no eye opposite and entade bia wo pe no ubenya bi ewo ho enyankopon wo hira wa wo hweme ade bia wo kra prehwehwe no Awurade enyema wo dasene ye besan ehia midi no e de shodi Joshua anso na gina fidie na chi a wo chinchim e ma wo hweme yakra mu nyina Abusafa amaka obaji travel hotel Sabuki Germany global flight from Ghana China Dubai explore the world with us run and fly to Ghana you better train from Bibia Germany abroad how na TTB now they offer plane udu ko to international airport so betumi apeko airport to your destination and one person go holidays so bia na mo project mu na bibia metra na some project you so betumi amamo divine space betumi on GQ Luxury Hills Hotel ewo ekropon ekrap maha we make travel also stress free travel management expert in traveling GQ Travel Hotels call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424 check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.